Ne znam, sve je možno, ma ne bi vjerovao toliko. Treba li da ги покачат? Pa ako će pokaći minimalната plata bi trebalo. Bi trebalo. Pa ja mislim redno je da se pokača penziji, pošto ima ljudi su mali. Ne bi ispod 15.000 trebalo da bide podole penzija. Ja mislim takav je, ne znam kako razmislujete. 15.000 da može da plati struja, voda što treba i da ima da se prehrani. Стигнуваат ли? Ha? Дали стигнуваат овие средства? 15.000 će može da stigne, malo ne može da pružiš ti ruka, znaš kako je. Kakvo je vreme svega, teško je, kriza je svegde, ne samo Kena, svegde je kriza. Pa se će vidimo što će napraviti. Ne verujem. Nema šanca. Ova država samo nadore ide, ne na gore. Nema, samo starci mi je ostanat, da dite izbegnat. Će prema ovo, će prema to, ništa ne napravili. Fabrikite su bili gi, prodali gi, uništili. I ko će sedi? Mi starci će umremo i država će ostane bez ništa. Oni pobegnati. Od drugo što da te vi kažem? Дали треба да ги покачат според вас? Pa treba gospođo da gi uzgodeme, pošto sa to cenite kako se dignuti nafta, benzina, za jadenje sve, tije treba da se pokažete. Najmalko 20-30%. Очекувано, ама ali će izgolema, ne se знае тоа. Што мислите вие? Па би требало, а мислимо дека нема да изголема, само што не лажат нас така.